Karon hingga sini tim joton player kaham joton kaham thabo last foot finishing joton kaham thayo joton player kaham thabo amon baga angkai thabo win nai Okay, captain of Simna Industry. Thank you so much. Nai tongnai kaku bukuru koinai hai nai si second match tongo doronai pidi sarigo Borkathal Bas UBCC. Thank you so much. Test of the Yaglachung man of the match ceremony prize return. Hambai. Mukumu knockout cricket tournament ni tini last semi-final win kha UCC tai borgwai boni pratidanda tongmani nini Borkathal Bas UCC keplaying kha aban bagai tini man of the match ceremony rana thangi tongo noni buskanga fight tongo tini ni match winning khainai Mr. Sachlang Daburma dono koina please joton ya pakoro please bonla sabagai Max Plogana Sachlang man of the match winner kha UCC Sachlang Daburma Simbusan Faijak bono man of the match renai chini Ojit Daburma sponsored by Lukuchati YouTube channel belakana hambai Sachlang angkai rang ni mari bornai 500 sponsored by Hanai Lukuchati Sachlang buskang te ba kokdi tabok nona kok thaitan sinai nenge je winning tini match khamani yaglo buskango nongni match Sunday wa klaikha nini Simna Industry bai angkai tabok nongni game plan kun change atong namon mo thngai ani team ni game plan to ang samia bo captain no khainai ang to just an khelona kaham ki thangnai obo chesta khainai game planning abo captain saimanai congratulations Hanai next match tibagai tiar tonglim best of luck all the best Mukumu knockout cricket tournament ni tini last semi-final win kha UCC tai borgwai boni pratidanda tongmani nini Borkathal Bas UCC keplaying kha aban bagai tini man of the match ceremony rana thangi tongo noni buskanga fight tongo tini ni match winning khainai Mr. Sachlang Daburma dono koina please joton ya pakoro please bonla sabagai Max Plogana Sachlang man of the match winner kha UCC Sachlang Daburma Simbusan Faijak bono man of the match renai chini Ojit Daburma sponsored by Lukuchati YouTube channel belakana hambai Sachlang angkai rang ni mari bornai 500 sponsored by Hanai Lukuchati Sachlang buskang te ba kokdi tabok nona kok thaitan sinai nenge je winning tini match khamani yaglo buskango nongni match Sunday wa klaikha nini Simna Industry bai angkai tabok nongni game plan kun change atong namon mo thngai ani team ni game plan to ang samia bo captain no khainai ang to just an khelona kaham ki thangnai obo chesta khainai game planning abo captain saimanai congratulations Hanai next match tibagai tiar tonglim best of luck all the best Match ni rupa tongnai jeng bono kok sunai bo UCC ni as a batting belakana batting line kaham ga Sachlang nang tini 117 run ni ব্যক্তিগত nang khamani nang tawan sugi khamani puila puru nang ni team belakana norong tongmani fiaba last on nang phainai asakana match chanai thanga 202 ni target na roka gabo nang bo hage wan sugi asak run buimaka au belakana hambai sini BCC to prime batsman kaham tongo happen of bad luck tin batsman bos kan thanai rok tini thangi malia happen of ukat thang ganai boni opponent team ni bowling jespon kaham tong ang niji saison no tai oklo kri khanai wan sugai khelama ani yago nawi ang thanga wow fantastic guys taw asa nang norok tini o match tamo jitinai sure 100% tamo hoti baso au khela to jeng run to score to kaham khakya taw bowling ang yago asa kayo chini bowling mo joton kaham khainai nai okay best of luck all the best sing mono wish khanai tanor te kangka jiri thu okay kak chini Ojit Sana belaka hambai mo hake chungno kase presentations ri tongo Pradip Darumokumo Tingtang kami 2022 co-sponsored by Borok
borok sus brand khumulung tai lukuchati tai bele hambai chini Ojit Sarni family rogno mohai kaisa match singno riman bagai thank you so much everyone sing tapu haina hai thanai chini match second semi final jaji tinai bo Sunday tonight thank you so much everyone thank you to all Haji tahu yang ceng sini match. Sejang boleh. chini apiano koinai Vikram tai Sunil norkunai phainai toss khana bagai Pitch of Faisal Fajak, dui captain, PUCC ni captain, yang border captain, Cornel Belakino, crack team, Fiaba tini saudara kepelai no, tini Simna Industry final kazak, jadi dinai Simna Industry by match dinai bagai Borni Sujuk nai, Jack kepelai, engnai final winner. Trophy manai, hanya cuma toss kan kan tahu. Batting, Simna nakati, batting ke PUCC. Congratulations PUCC. Tahu cuma nai, besar orang mahai. Beleng ko par jak, anggo tikir kan, hari. winning match winning kapini Simna Industry bere tahap thaka abun bagai Simna Industry captain Liton Jaburma और man of the match maka करती जो तो किसी लिटो या भगवान समर्पित congratulations Liton nanti ni tahap thaka tadi चीज़ दिखा देखना होगा आगो man of the match sponsor sponsored by Lukuchati YouTube channel. Maya Fonai, Lucas Tokomo, certificate, Produce Dragomukumu, create nominee, prize money 500, get all prize money, Ramaya Fonachi or Hitsa. Joto please saya berdoa. Okay, tahu kisah kosai, cuci, yakin, sinai, lihat bahwa nanti je match ni, mau hewan suka nanti ini final ni hewan suka juga na, office tu nabi orang non hewan kita chance juga. Kalau untuk belai tak apa, tim kami ni bagian semua kompetisi mereka, sini orang main player mereka kompon. Kalau semua tim chance mereka, ini di kompon tu yang tim mereka, final kata, kita nanti di kompon belai. Abu kami match, puskano Sunday hoka lagi final match tonight. Abagai nono bila best of luck, tai congratulations Jafaro, bergaru winning tune. Kita tahu kami gameplay tahu tonight Sunday wo match. Gameplay tahu mesin tonight tim chance semua. Karena simply along tak bagus tu saya, mana tu kaham kaham bagai, final winning na bagai. Karena simply tahu ni kaham kaham na, apa no, tu final sentrak, kaham bagai tu kaham kaham bagai tu tu nama. Thank you so much, captain of Simna Industry. Thank you, bye bye. Hi. Offside of ball is a bounce away. Oh, ni mesra bong jitir ta. Oh mangsa. Hi. Only match ready. Good match okay. I think okay. Is only match LPW. Wide ball. Wide ball. Pradeep Jaburma Komuni tini first semi final match. Tungi tunggu Simna Industry best Simna Katachara. Dunu side no Simna ni no. Yang borok Banglajak Nailajak. Hanya high ball kena tunggu karojek. Akhir kau offside. Kono run kere. Hanya high. Kalau dirinya ball. Mana kuat ball kena tunggu. Offside.
sini hampir tengah Bikram leg hampir tengah kuning hanya hai hoka hanya hai naik pakai hoka topi hoka British ni bet naik hoka topi hoka Dolio skurung kabus Pradip Debrma Hamsakui Pradip Debrma Mukmo cricket tournament no Hamsakui sponsor khaina rokha chini borok brand shoes coming soon kumlungo kaisa manufacturing company khuluk jaknai abo ka chutani kai norok joto koyo je chajak nai norok thangai distribute nai mano haige norok thangai pai mano ajago a company wo jutani company abo norok bebak no Siraini sini okra joro ajaga thangai pai mannai kumulung hatiwa abo khuluk jaknai borok shoes brand Unimes ready angkol kabol kenya ni sepraka tong yang lek side dong side dah Unimes the bad side dah Dolio sorong ka simna kata sorong ni